churo pilo tong se koten stame nang itu mana jo phalam la puan lo je pinia bangke east west Karbi Anglong jitu Congress District Committee hini lapen east west EPHLC jitu District Committee atumsi ini mai dorapet lo lapen lo so mai tu kirapet ka karon ka nalo je nitu jitu alliance bangke confirm lo lapen tiket mukhata declare tang lo lapen la so nangli tum hoi pen pini bangke rada tum han kipil de rada tum non bangke manghunang lo rada tum ka do ka ve jitu ki chong hong ding la swarni aphat je APHLC lapen Congress jointly BJP jitu Karbi Anglong arat han ke chenek lapen Karbi Anglong arat han jitu kipaphi lapen Karbi Anglong jitu ka do ka ve longle phelang corruption lapen longle ki jor lai ka do ka ve alam antame BJP phan kang ton ji ke badaji lai ka do ka ve ning alo BC hi na party ta cherai lo je la ke BJP phan yong si nitu lai pen stop nahi bon nahi pulote nitum alliance do pen si la ki unji po la sinona banke rada tu manghunang nelo Karbi Anglong rat tu la APHLC pen Congress tum banke alliance lo la sila alliance party phan Karbi Anglong long vote ki PG phan la pe vote pi pen BJP ki chok che antame ko son si mukirang jani kangsa yima la swani so ani si pini tumingi rapel lo la pe la dak banke APHLC itu achieve mate president ka prangmen ta ke Japan pu jay ka thar lo la pen pu Bikram Hanse dolo la pen la punili Arvinad banke West Karbi Anglong District Congress Committee president dolo la pu APCC pen General Secretary Subteron dolo ala pu ke tum XCM former president Biral Singh Rofi dolo la pen la pu ke nali tum chini lo je baithalang so prang former MLA la pen jado ka ve tak APHLC la pen Congress long kicharia bang pu bang PC da dak dolo la pen nona bang ke la pu APHLC tum fancy alang tum alam thekane ye phala port lo over to you Congress na tu pen ningje at ason no ini kapachini tu galilo arni sihat na ningje at lo la pen matai do olo ka ningje Guwahati ta ningje lo labangso APHLC pen Congress Alliance ke do lake phuk pelo lage latu ke cemented lo lage phuk pelo lage rata tum manguji akam ovelo lahelo ni tu kapachini kang tum ke kopia pasini tu Alliance ke do ma late ke BJP tu anti people party la tu rat atuma birudhis loksi ke claim alang litum sakorian ta pipedet lonon ke na sakori ki pilong ki pipet det chiapan ha assembly along si itum Karbi MLA tum dah dak dolo direct ada pe pass del lapen ke alang six schedule area are locally ukapet pen akam da ke claim dia phan alang litum SIU ke state act la ke directly dak ne implement uni la pen ST and SC Reservation Act 1978 promulgate chot nang yi sitanon ke dakta na pedukok lo na pedukok pe na jo ili tribal atu Karbi chot kelilo tribal atu an sumanta idum sakori long wa bedet no sakori long liete idum chingthur thek thila tu ke ne pudak si ili tum tam tame government sakori kumat ni ahema bang ke do la so ahema bang si plang muchaji me muchaji somar tum ta la tum si lo pa por he un chaji non ili tum han
Usumar tum handa lupa pori undi dia kam claim det lo. Lapen ke master tum handa dormaha pipe cikloyan tropen batai silone ningkan si pen batai si ki cikloyan troke alang litum ancuce pen du unjima. Alang litum CMEM atau mga dormaha cepikam alang tum mga kai kita. Alang litum bangge horki jun loksi. 1,000 ebom ador si ala tum ginam. Itu 25,000 yung si don upon lo keno pupila atema kahe no yan na pahinet lo 40 poisa man kunat pen lo hala dakeli ilitum pen ka collect pensi ilitum ke jor long pen thengpi ke jor long pen koila distribute tuji pula tante ake joy lagi pinang ji kali poisa ke sakori hala kupumiyang di hala sige pi sakori pila te 40,000 sige lo let pen ke kokre ya pan si claim to long la mo chiklo ke la wan itu marata suatu man vila de jong si rata to man in hon putangte hala 40,000 ke la 1,250 si pichot pe potno rata patini dapat sini untuk take lapen not ilitum along lenta corporate lake atema monusmriti along ke tokdo monusmriti chapter 8 verse 416 417 na long taketok do hadake tribal atum ke apiso somar tawi sa taketok do antela monuspriti ko pipa si dangal rock atike RSS atum lasika implement ange RSS atum si BJP pan ka solai BJP atum RSS si non monuspriti alam dangal lo nangele rock na ange Smriti RSS atau makamyon sa kapave non iltum alliance ke doke BJP apan ka tharlip fort si apan si sakori ke doan tribal atau amhan Filonji Ohomia atau amhan Adivasi atau amhan lapen original Gorkha tom hansini tum pi aya nani tum mathaji aja tu ko basi piu net ko are pida education department along si 200 kaning ya prang 1,345 teachers appointment do la pen non 215 pitu yela la prang 1,400 ta pitu etlo until so 1,000 Sakori PG pukepu hala solar project si hadak si ke AG pu Sakori 1,000 a Sakori ke PG pu ande hala 1,000 3,500 3,400 4,000 a Sakori long et hala pen pipe det pia pot londe allama manke lage solar project la pen non asonson project anta lage long le ke Georgia kam si ke claim atema RSS tumpulo
itum ke tribal tung ke thu che plang long le la tung ke hom poti che khang long le sia da ke dok la pot si la BJP tum la si implement kam ke claim ante la BJP tum han pe dam ju je tikke pa pe rem det de tikke ili tum government sakori talong le lo la pen ili tum amoni tum plang da un elo ke plang e bat apialam lo elis an ke chulong ya pan ta ve det jinon la pen ave det pom lo itum plang olo ko si chipu joy olo kenan di 247 crores apoysa ng lilo halada ko lebaran hada claim long li tar mane le itum long dun di halada lebaran ta bangha bihar pen Bangladesh pen si konan ni tu masih ande itu moni hadak talong dun di ande national wealth itu mana distribute along ta itu ke long dun de lu kopia pon lo lake BJP itu makam lo lake itu mana piduk ya pan la pot si la so akam ke itu ke ning cerot kut masilo la pen non election hochi la bang ke claim nangi vote ki pen si ke claim nangi usi nilitu non APHLC la pen ke congress tu non itu celang pet manifesto tani tum silampo manifesto lahat already kedotang itu bangke je aprang mena congress tumke itu standing jitu aprang da president do 244 ke congress tum sikipi lapen non stame otomna state approvision apa stame congress tum si aprang mena stand gipi lapen dak amendment kuri da congress tu alam ke pini ani tai theta ninja hi alang tumon grassroots long ban pe ninje ta leve athe mala tum ke नरेंद्र मोदी ला पे उम्मीद तुम के एक मात्र निचिपी नहीं बाके कार्बी आंगलों आरा तुम बाके तुलिराम रोंगहांग के हिमंतो विश्व शर्मा इसी चाब लगे अलांग फन लाम ही भी है जने सी पिनी दक तंका पैसा इकोनॉमिक ड्रेनेज ला पेन कामन तक कॉर्पोरेट तुम हन की पीजे फांसी अलांग तुम ये किसी ला सो जने सी पिनी कार्बी आंगलों लोंग ले बाके नीली तुम का चिनी 1,52,000 बीघा बाके Patanjali pen Godrej Ramdev Baba pen itu Andani Ambani fan pitang lo labang non her jong 2026 lape 2027 nang bong non long le kado kabe survey bong long le alo pisi ke doma minerals ku pisi ke doma alai rare earth element lahai antalang ku finding kurisi karbiang long le long an tak pajoni fansi alang tumke non bidikang lim keklem ha borpung tarapung antame rare earth element kiri dam long layer lo 2000 1500 ana bear kirisi non lahayan ta lam tumke ar long share group le kirisi company to man kirisi by 2026 27 report pa pita alo dak do lahe ke BJP yong si do pote phere meme long le ke chanche joine si long le ba ke jornang ne company to man pinang ne la so along le ba ke ICF TBC la daksi le to amni to man ke claim ke dam abar IPC inu economically alang to man pa sustain nai long le phelang ki jona ya kam ave la halo no borpung tarapung ani sine tumda to war ke bonai ke hala pu natural resources to pi hala so natural resources adagar rat la pen jongsi BJP do bom lo polote lang roy lang jeng an tak kivir lo basi BJP ba ke kunu poi des tame ke pawang veda di phansi rada tum nang bang buji da po last chance ipil loje non duyong si kerembre polote karbi anglong ke siksak do po himanto biswa sharma has very blandly and clearly said that UCC no one can stop. He is going to introduce UCC lo introduce lo pote khai phan nang pavirji atwar si dolo lanta BJP ato do pro atum nananta a mixing pu pelo protela tumke rada hotrulo karbiang lo rat phan ki pasung ya towar si damlo lahalo ni tum rat phan ki pil apen ki puke alang ini tum chini ni la salam mange bang thurin ji dan ning hang kan thurun po ire democratic country tum mange di hang dunu ni bang thuri te thurpo
Alang lige litsong rong par tum long sige dun. Ang litsong